Iyi ni ingando online muteze amatwi. Uretse kuba mudusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook no kuri Instagram, mukagira uruhare mu biganiro tubagezaho. Kera cyane mu myaka yo hambere nta koranabuhanga rihagije ikiremwa muntu twari dufite. Ibintu byinshi muri icyo gihe byari amayobera kuri twe ku buryo tutashoboraga kumenya no gusobanukirwa ibintu byinshi. Aho ikoranabuhanga riziye byatumye dushobora kumenya no gusobanukirwa bya bintu twitaga amayobera. Mu kuri twamaze kumenya nuko aha dutuye ari ku mubumbe wa gatatu uturutse ku zuba, kandi tukaba tutari twenyine kuko turi mu ruhererekane rw'imibumbe myinshi igize isanzure turimo. Uyu mubumbe dutuyeho witwa isi. Niwo mubumbe wonyine dushobora kubaho kuko ari wo mubumbe wonyine utuma ubuzima bushoboka. Gusa kuba tubizi nuko hari abantu bamwe cyangwa ibigo bimwe by'ubushakashatsi byakoze ubushakashatsi bikatugaragariza ko uretse isi dutuyeho hari n'ayandi masi ari mu kirere cya kure yaho tudashobora kubonesha amaso yacu. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo ubushakashatsi bumaze kugaragaza ku bijyanye n'umubumbe witwa Mars. Ibihugu by'ibihangange n'ibihugu rutura mu by'ubushakashatsi bihanze amaso uyu mugabane wa Mars kugira ngo umunsi umwe ikiremwa muntu kizashobore guturayo, dore ko byanze bikunze byamaze kugaragara ko igihe kimwe ibikorwa by'ikiremwa muntu bizashyira iherezo ku buzima bwa buri kimwe cyose gituye kuri iyi si. Bitekerezwa ko ejo cyangwa ejo bundi abantu bazajyanwa gutura kuri Mars. Niba ari bwo bwa mbere udusuye ubonye ko ari ngombwa ko wazajya ugerwaho n'ibiganiro tuba twaguteguriye, waza gukanda ahantu handitse subscribe maze ukanemeza ku nzogera kugira ngo nawe wiyongere ku mubare w'abandi benshi bakurikirana ibiganiro tubagezaho. Ndagushimiye nawe usanzwe udukurikira warakoze subscribe, nawe utarayikora ariko ukaba ukunda ibiganiro tukubagezaho. Iyi ni ingando online, ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Hano dushinze ibirenge ni ku mubumbe ureremba mu busa, ushoreranye n'indi mibumbe 8 nayo ireremba mu busa nk'uyu wacu, gusa yose igahuriza ku kintu kimwe cyo kuba yose izenguruka izuba. Iyo uvuye ku zuba ureba urutonde rw'imibumbe igize isanzure, umubumbe wa mbere ugeraho witwa Mercure, uwukurikiye witwa Venus, hagakurikiraho uyu mubumbe wacu witwa isi, hanyuma umubumbe wa kane ukitwa Mars. Iyi mibumbe 4 ya mbere niyo mibumbe 4 iri mu isanzure ushobora kubonaho ubutaka kuko ariyo yonyine igizwe n'ibitare cyangwa icyo umuntu yagereranya n'amabuye. Umubumbe wa gatanu witwa Jupiter, uwa gatandatu ukitwa Saturne, uwa nyuma ukitwa Neptune. Iyi mibumbe yo igizwe n'ibibumbe binini cyane by'umwuka, ariko bitewe n'ingano y'imbaraga ziba ziri aho iherereye, hari igihe ushobora kuba umwuka, ikindi gihe igasa naho igizwe n'ibitembabuzi. Iyi mibumbe ya nyuma ni ukuvuga Uranus na Neptune ihoraho ibimeze nk'urubura kuko iri kure cyane y'izuba, bigatuma nta bushyuhe na buke bushobora kuhagera. Iyi mibumbe yose izenguruka izuba mu gihe runaka, kuko izuba ririmo hagati. Umubumbe uryegereye ari wo Mercure ufite urugendo ruto rwo kuzenguruka, mu gihe uko umubumbe ugenda ujya kure yaryo ari nako ugenda ugira urugendo rurerure rwo kuzenguruka. Umubumbe wa mbere uturutse ku zuba urizenguruka iminsi 88, uwa kabiri ugakoresha iminsi 224. Isi ari wo mubumbe wa gatatu uvuye ku zuba ukoresha iminsi 365 kugira ngo ube umaze kuzenguruka izuba. Ni ukuvuga ko isi dutuyeho mu gihe cy'umwaka umwe iba irangije urugendo rwo kuzenguruka izuba.
umubumbe wa kane wo ukoresha iminsi 687, mu gihe umubumbe wa nyuma ari wo Neptune ukoresha imyaka 165 kugira ngo ube urangije kuzenguruka izuba. Iyi mibumbe yose uko ari 8 ukuyemo iyi si dutuyeho, ahandi hose hasigaye nta muntu n'umwe ushobora guturayo kuko nta buzima buhaba. Mercure, umubumbe muto mu mibumbe yose, ukaba uwa mbere uturutse ku zuba, ugira igipimo cy'ubushyuhe bwa °C 400 ku ruhande rureba ku zuba na °C 150 munsi ya zeru mu gice kitareba ku zuba. Undi mubumbe uwukurikiye ari wo Venus, igipimo cy'ubushyuhe kiri kuri °C 462. Iyo ucanye amazi agashyuha akagera hamwe atangiye gusa n'arekura ibintu bimeze nk'imyotsi byitwa vapeur d'eau, aba amaze kugira °C 100 z'ubushyuhe. Yaba kuri Mercure no kuri Venus, igipimo cy'ubushyuhe bwaho gikubye hafi inshuro 4 igipimo cy'amazi yamaze kubira. Mu byumvikana, umubiri wacu ntushobora na busa kwihanganira cyangwa kuba ahantu hari ubushyuhe bungana burya. Hano ku isi igipimo rusange cy'ubushyuhe ni °C 15. Hari amazi ahagije, ibimera bitandukanye n'ibindi bintu bituma kuhaba bishoboka. Reka noneho tuvuge ku mubumbe wa Mars, ari nawo shingiro y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kuri Mars, igipimo rusange cy'ubushyuhe ku manywa ni °C 15 munsi ya zeru na °C 95 munsi ya zeru mu gihe cya nijoro. Byibuze ubushyuhe bwaha umubiri wacu washobora kubwihanganira. Aha kuri Mars higanjeyo imiyaga igendera ku muvuduko wa kilometero 70 ku isaha. Hano ku isi ho umuyaga ugendera ku gipimo kiringaniye ugendera ku muvuduko uri hagati ya kilometero 10 na kilometero 40 ku isaha, naho umuyaga ukomeye ukagendera ku muvuduko wa kilometero zisaga 90 ku isaha. Ntabwo bitandukanye cyane no kuri Mars, ku buryo biri mu cyatumye muri iki kinyejana cyacu hakorwa ubushakashatsi bwinshi bubarirwa mu gaciro k'amafaranga menshi cyane kugira ngo hamenyekane yuko haba hari ubuzima. Tariki ya 9 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zohereje icyogajuru cyabo cyitwa Hope ku mubumbe wa Mars kigamije kwiga uyu mubumbe. Tariki ya 10 z'ukwa kabiri nanone muri 2021, ikindi cyogajuru cy'Abashinwa nacyo cyoherejwe kuri Mars. Nkaho bidahagije, tariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri umwaka nanone w'ibihumbi 2021, ikindi kimashini kidasanzwe cy'Abanyamerika nacyo cyagiye kuri uyu mubumbe wa Mars. Wumvise aya makuru yose wakwibaza ikintu ibi bihugu byose birimo gushaka kuri uyu mugabane muri iki gihe. Haba hongeye kubaho irushanwa ry'ibihugu birimo gutangurana umuhigo kuri uyu mubumbe? None se ubundi uyu mubumbe wa Mars wo ni bwoko ki ku buryo uri gutuma ibihugu rutura biri kuwutakazaho miliyari nyinshi z'amafaranga agenewe ubushakashatsi? Gahunda yo kujya gutuza y'abantu mu rwego rwo kugabanya ubucucike ku isi yaba igiye gutangira? Reka tubivugeho. Tariki ya 20 y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi 1969 nibwo umunyamerika John Armstrong yakandagije ikirenge cye ku butaka bwo ku kwezi. Yavuze ko arimo agenda atera intambwe ntoya, ariko avuga ko nubwo arimo gutera intambwe nto ku kwezi, ari intambwe ndende ku bantu mu bigendanye n'ubushakashatsi bujyanye no kwiga isanzure. Haciyeho imyaka 20, ni ukuvuga mu 1989, Perezida Bush yatangaje ikindi gikorwa gishya bari berekejeho amaso mu bigendanye no kwiga isanzure.
yavuze ko bashaka kuzohereza icyogajuru kirimo umuntu ku mugabane wa Mars. Perezida Bush yavuze ko byibuze bitarenze tariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2019 ibi bazaba babigezeho, gusa ntago babikoze, ahubwo bisa n'ibyafunguye amaso y'abikorera kugira ngo babishoremo akayabo k'amafaranga. Umwe muri abo bashoramari ni umukire witwa Elon Musk. Afite umushinga ndakuka wo kuzatuza abantu kuri uyu mugabane wa Mars. Avuga ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi amateka agaragaza ko byanga byakunda iyi si izagira iherezo. Akavuga ko nk'uburyo burambye bwo gukemura iki kibazo ari uko abantu bagira ubushobozi bwo kujya mu isanzure. Bwana Musk ashaka ko umuntu yaba ikinyabuzima gishobora kuba mu isanzure. Uramutse wumvishe iyi nkuru wumva ari ibintu byiza cyane kandi bimeze neza kuba umuntu yaba ikiremwa gishobora gutura no gutembera no kwisanzura mu isanzure. Ibipimo bigaragaza ko kuva ku isi ujya kuri Mars hagizwe n'ibirometero 1,264,000. Byibuze nta kindi kibazo kibayeho, icyogajuru kihagenda amezi 6. Ubutaka bwaho bufite ibara ry'umutuku. Ubu butaka bwiganjemo ikinyabutabire cyo mu bwoko bwa fer, kandi iki kinyabutabire cya fer gihinduka umutuku iyo gihuye n'umwuka wa oxygene. Iyo ibi binyabutabire byombi bihuye bikora icyitwa oxyde de fer, ari wo mugese. Niba warigeze uhata ibirayi ukibagirirwa hanze icyuma wahatishaga cyangwa ikindi cyuma nk'umuhoro, waba warabonye ibi bintu mu gitondo cyaho. Iyo icyuma gihuye n'umwuka wa oxygene bibyara umugese, kandi umugese uba ufite ibara ry'umutuku wiganje. Uku niko ubutaka bwo kuri Mars busa, ari nayo mpamvu uwo mubumbe witwa umubumbe utukura cyangwa se planète rouge mu rurimi rw'igifaransa. Kugeza ubu uyu mubumbe ni wo wa mbere woherejweho ibyogajuru byinshi bigamije ubushakashatsi kurusha indi mibumbe yose igize isanzure. Kubera ko hagiye hoherezwayo robo cyangwa amamashini atandukanye agamije ubushakashatsi, kugeza ubu byamaze kumenyekana ko kuri uyu mubumbe hahoze y'amazi asukika. Mars n'isi yacu ni imibumbe itandukanye mu miterere, ariko ntago wabura kuvuga ko ijya gukoreka kimwe ukurikije imiterere yayo. Kugira ngo abantu babashe kumenya ko umubumbe ari uwo guturwaho, bisaba ko babanza kwiga no kumenya imiterere y'ubutaka bwawo, bakamenya imiterere y'ikirere cyawo, kandi ibi bakaba bifiteho amakuru ari ku rwego ruhagije. Amafoto atandukanye yagiye afatwa n'imashini z'ikoranabuhanga rihanitse zoherejweyo yagiye agaragaza ko uyu mubumbe ukunda kubaho inkubi z'umuyaga zijya zikora imeze nk'urukuta rw'umucanga. Ushaka kumenya neza iby'uyu mugabane wabirebera muri iyi ndorerwamo. Uramutse ufashe iyi si ukayikuraho ibintu byose, ugakuraho amazu yose, ugakuraho ibiti byose, ugakuraho abantu bose n'ibindi bintu byose biyiriho, maze ugashyiraho umukungugu ufite ibara ritukura, nuko umubumbe wa Mars waba uteye. Ni ubutayu bufite ibara ritukura. Uyu mubumbe ugizwe n'ibice bimwe na bimwe bigizwe n'ibirunga birebire, ku buryo ubushakashatsi bwinshi bwagiye buhuriza ku kuba Mars imeze nk'umubumbe wapfuye, ukaba umubumbe w'ubutayu n'ubutaka bwapfuye. Gusa uko ubushakashatsi bugenda bukorwa, abashakashatsi bagenda bavumbura ko uyu mubumbe ari umubumbe muzima ufite ubutaka buzima kandi ushobora kubaho ubuzima. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi mu bigendanye n'isanzure cyitwa NASA cyohereje imashini mu isanzure yitwa amatsiko, curiosity. Iyi mashini imeze nk'imodoka abantu bagendamo, ariko ifite imiterere yihariye, ikaba ifite uburemere bwa toni imwe. Curiosity yageze kuri Mars mu kwezi kwa 8 muri 2012. Iyi mashini
ihora igendagenda kuri uyu mugabane ifata amafoto n'ibindi bintu by'ubushakashatsi kugeza ubu ngubu ikaba ikiri mu butumwa yahawe. Igenda metero 140 ku isaha. Kuva muri 2012 iyi mashini igeze kuri Mars ukageza mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021, iyi mashini yari imaze gukora urugendo rw'ibirometero 24 byonyine. Mu byumvikana iracyafite akazi kenshi. Iyi mashini yakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa Jet Propulsion Laboratory, bitwara akayabo ka miliyari 2 na miliyoni 500 z'amadolari y'Abanyamerika. Iyi mashini ikoresha kamera zifata amafoto akeye cyane kandi ikaba ifite irindi koranabuhanga mu gupima ibijyandanye n'ubutaka, gupima ikirere n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Iyi mashini aho iri kuri Mars ifite ikoranabuhanga riyemerera kwitwara cyangwa igatwarwa n'abantu bari hano ku isi. Muri California hari ahantu hubatswe ikigo cy'ubushakashatsi gifite ahantu hameze neza nko kuri Mars. Iyo bagiye kohereza imashini nka Curiosity mu isanzure, abahanga bubaka imashini 2 cyangwa zirenzeho, maze imwe ikoherezwa mu isanzure indi gasigara hano ku isi, ku buryo ari abapilote bigiraho uburyo bwo gutwara ya yindi izaba iri mu kirere. Abo hantu bayitwarira bahise Marsyard. Intambwe yose imashini iri mu isanzure igenda, nta kosa na rimwe ishobora gukora kuko abayitwara baba barabanje kubyitoza bihagije, ndetse aho hantu bayitwarira ku isi muri California bagenda bahashyira ibintu by'inkomyi bimeze nk'ibiri kuri Mars, bakiga buryo ki bwo gutwaramo iyo mashini ku buryo batagira ikosa na rimwe bagwamo. Ibirometero 24 iyi mashini imaze kugenda kuri Mars yashoboye kubigenda kuko abayitwara bari baritoje neza kwiyobora, ku buryo bisa naho buri nkomyi yabigiye guhura nayo baba bayizi neza, bakamenya uburyo bwo kuyirinda hakiri kare. Zimwe mu nshingano zikomeye iyi mashini ifite ni ukureba neza ko hari ahantu haboneka isoko y'amazi ameze neza, kuko nubwo Mars igizwe n'ubutayu, ubutaka bwaho bugaragaza ko igihe kimwe mu myaka ya kera bwigeze kuba buriho amazi meza. Munsi y'ubutaka butukura buri kuri uyu mubumbe hagizwe n'ibindi bice 3 by'ubutaka. Igice cya gatatu kiri hasi y'ibindi gifite imiterere igaragaza ko ari ubutaka bumeze nk'ubw'ahantu mu gishanga, kuko bugaragaramo ibumba riri ku rwego ruri hejuru. Gusa bigaragara ko iri bumba rimaze imyaka myinshi cyane ryabumbye. Igice gikurikiyeho kigizwe n'ikirometero 1 cy'umunyu. Hanyuma ku gice cyo hejuru aho izi mashini zigenda cyangwa zishinga amapine yazo, ni igice cyumagaye cyane, kikaba kigizwe n'umukungugu utukura. Hari ibice bimwe na bimwe byo kuri uyu mubumbe byagiye bigaragaza ko byigeze kubamo icyondo, cyangwa bikagaragara nk'ibinonkori byigeze gutoha mu myaka runaka yashize. Ubutaka bw'uyu mubumbe bugizwe n'ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyuma, ni ukuvuga amabuye yose ashobora gushongeshwa akavamo ibyuma. Abashakashatsi bagaragaza ko aya mabuye y'ibyuma mu myaka ya kera yakaga agurumana, nk'uko natwe muri iyi si mu nda yayo harimo urusukume rwaka rugurumana, ariko rwasohoka hanze ruciye mu iruka ry'ibirunga rugahinduka amabuye azwi ku izina ry'amakoro. Hari ikibazo twigeze kwibaza. Twibajije impamvu muri iyi myaka yacu ibihugu binyuranye bisa naho birimo kurushanwa kohereza ibyogajuru kuri uyu mugabane. Reka nabyo tubivugeho. Mu minsi 10 y'ukwezi kwa kabiri
muri 2021 ibyogajuru 3 byose by'ibihugu bitandukanye byoherejwe gukora ubushakashatsi kuri uyu mugabane. None kuki ibi byogajuru birimo koherezwa kuri Mars ku bwinshi muri iki gihe? Igisubizo nuko abashakashatsi bavuga ko bitakunda kohereza ibyogajuru kuri Mars buri gihe cyose ubishakiye. Ibi biterwa nuko isi na Mars yose ari imigabane izenguruka izuba. Bitewe n'igihe runaka uko iyi mibumbe igenda izenguruka izuba, hari igihe isi igeraho ikaba yegereye cyane uyu mubumbe wa Mars, ku buryo kuva ku isi ujyayo haba harimo urugendo rutoya ugereranije n'ikindi gihe. Iyo bimeze bitya rero aba ari igihe cyiza ku bashakashatsi kugira ngo bafatirane aya mahirwe bahite borohereza ibyogajuru byabo kugira ngo bihakoreshe igihe gito kingana n'urugendo rw'amezi 6. Nk'ubu isi iheruka guca hafi ya Mars mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'2020. Ibi bivuze ko cyari igihe cyiza ku bashakashatsi cyo kohereza ibyogajuru n'amamashine ku buryo buboroheye. Mwibuke ko bifata hagati y'amezi 6 n'amezi 7 kugira ngo icyogajuru giturutse hano ku isi kibe kigeze kuri Mars. Abashakashatsi rero bahisemo kohereza aya mamashini yabo mbere y'amezi 3 y'uko isi yegera umugabane wa Mars, ari nayo mpamvu ibyinshi byageze mu kwezi kwa 2 kwa 2021. Ikigo cy'Abanyamerika cyitwa United Launch Alliance gishinzwe cyangwa gikora ibikoresho byifashishwa n'abahanga mu byo kwiga isanzure, kuwa 30 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'2020 nibwo cyakoze ibyogajuru 5 bimeze nk'ibisasu bya rokete byoherejwe kuri Mars, birimo amamashini akoranye ikoranabuhanga rihanitse kugira ngo agende akore ubushakashatsi bwisumbuye ku byakozwe na Curiosity kuri uyu mugabane. Iyo misiyo yiswe Mars 2020. Izi mashini zose zoherejweyo kugira ngo zikore ubushakashatsi burebana no kuba haba hari ubuzima kuri uyu mugabane wa Mars. Imwe mu mashini yoherejeyo yitwa Perseverance. Iyi mashini yo ikoranye ikoranabuhanga rigezweho ku buryo ikubye inshuro zisaga 10 ikoranabuhanga rigize imashini ngenzi yayo yoherejweyo mbere yitwa Curiosity. Ubundi 40% by'amamashini yoherezwa kuri uyu mubumbe niyo yonyine abasha kugerayo nta nkomyi. Irobo ya Curiosity ikigerayo yabanje guhura n'ikibazo cy'amapine kuko yagowe no kugenda ku mabuye menshi kandi atyaye yo kuri uyu mubumbe. Iyi mashini ya Perseverance yoherejweyo umwaka ushize, yo yashyizwemo ikoranabuhanga byatumye mu gihe yari igezeyo ibyumviro byayo byayibwiye ko igeze aho igomba kugwa, maze ifungura umutaka wayo, imanuka neza nta kibazo, maze igera ku butaka. Iki gikorwa cyo gufunguka k'umutaka no kugera ku butaka cyafashe iminota 7. Iyi minota abashakashatsi mu by'isanzure bayita iminota y'ubwoba. Iyi mashini yaguye mu gace kitwa G0. Aka gace gafite umurambararo w'ibirometero 45, hakaba ari ahantu hafite ishusho ya mpande 3. Bigatekerezwa ko ahangaha ariho uruzi rwahoze kuri Mars bwisukiraga mu nyanja mbere y'uko amazi akama kuri uyu mugabane. Ibi byose byamenyekanye bitewe n'amafoto yafashwe na Curiosity. Uburyo iyi mashini nshyashya igendamo bwaravuguruwe kandi buranozwa neza. Ifite utwuma turiho kamera tugenda imbere yayo dufata amashusho ku buryo tuyohereza mu cyuma gishinzwe kuyiga, bikayifasha kugenda neza nta nkomyi. Ibi bituma iyi mashini ishobora kumenya ko igiye kugonga cyangwa igiye guhura n'ikindi kintu gishobora kuyangiza, maze ikagikatira hakiri kare. Imashini ya Curiosity yo yayibanjirije yagendaga igonga ibintu igahagarara.
Ibi bituma abantu bari ku isi bagenda bayifasha kurenga inzitizi igenda ihura nazo, nko kugenda igonga amabuye manini n'amatoya, mu gihe indi yo iba yabimenye kare ikikomereza urugendo. Iyi mashini yo yubakanye ikoranabuhanga rihanitse ku buryo biyiha ubushobozi bwo guhindura ubushyuhe bwo kuri uyu mubumbe ikabuhinduramo amashanyarazi, bityo bigatuma ihorana umuriro. Iri koranabuhanga ryose rigize iyi mashini yarihawe kugira ngo izabashe kwihanganira ibigeragezo n'ibizazane byose izahura nabyo kuri uyu mubumbe. Ubu tuvugana, iyi mashini irimo kwegeranya ibimenyetso byose bigaragaza ko kuri uyu mubumbe haba harabayeho ubuzima. Nubwo kuri Mars hoherejweyo imashini cyangwa robo nyinshi, ntawe urakoza mu ntoki ze ubutaka bwo kuri uyu mubumbe. Bitekerezwa ko iyi mashini ya Perseverance ari izazana agataka naho kaba gake ko kuri uyu mubumbe. Umunsi izazana ako gataka, abahanga bazagapima maze barebe ko muri ako gataka haba harimo ikintu kigaragaza ko bwigeze gucumbikira ikinyabuzima na kimwe, kabone n'ubwo yaba ari ikinyabuzima kitaboneshwa amaso nka mikorobe cyangwa virusi. Umunsi bazasanga bimeze gutyo, bizaba ari ikimenyetso kigaragaza ko kuri Mars hariyo ubuzima. Icyo gihe abantu bazatangira koherezwayo. Iyi mashini ya Perseverance ifite ikindi kintu kimeze nk'itiyo, ku buryo hari uburyo igishinga munsi mu butaka kikagera byibuze muri metero 2 munsi y'ubutaka, maze ikaba yazamurayo itaka ryaho ikaribika mu tundi dukoresho twabugenewe. Iyi mashini ntago ari izazana rino taka hano ku isi. Kugeza ubu haracyatekerezwa uburyo bunoze bwazakoreshwa mu kuzana iryo taka maze zigakorerwaho ubushakashatsi hano ku isi. Bitekerezwa ko mu mwaka w'ibihumbi 2026 aribwo hazoherezwayo izindi mashini zigiye kuzana ubushakashatsi bwose bwakusanyijwe na Perseverance. Mu nshingano iyi mashini ifite harimo no kugerageza gukora umwuka abantu bahumeka, ku buryo nibikunda hashobora kuzoherezwayo umuntu. Mu byuma iyi mashini yajyanye harimo na ka kajugujugu gatoya. Iyi kajugujugu bayise Ingenuity. Intego yayo ni ukugerageza niba imashini cyangwa indege yaguruka ivuye ku butaka bwa Mars ikazamuka ikajya mu kirere cyayo. Ikizwi kugeza ubu ni uko imashini ituruka mu kirere ikaba yagwa ku butaka bwa Mars. Ntago biramenyekana rero niba hari ikindi kintu cyaguruka kikava ku butaka bwa Mars kikazamuka kikajya mu kirere. Iyi kajugujugu yiswe Ingenuity niramuka ibashije kuguruka ikajya mu kirere, bizaba ari bwo bwa mbere mu mateka y'ubushakashatsi bw'abantu mu bigendanye n'isanzure imashini bikoreye igurutse ikava ku butaka bw'umubumbe ikajya mu kirere cyawo, dore ko ibyo bisanzwe bimenyerewe hano ku isi gusa. Bitekerezwa ko byibuze muri 2030 nta gihindutse aribwo kuri Mars hazoherezwayo icyogajuru kirimo abantu. Iyi ni Ingando online mwari muteze amatwi. Niba wari udukurikiye ukaba wakunze iki kiganiro, wabigaragaza ukanda ahantu handitse like. Niba ushaka kandi kujya mu mubare w'abandi bantu benshi bagerwaho n'ibiganiro byacu tukirangiza kubitegura, wakanda ahantu handitse subscribe ukanemeza kunzogera. Nubikora gutyo nzajya nkohereza ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro turangije kubategurira. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa icyo wifuza kutugezaho, watwandikira unyuze kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando online, cyangwa ukatwandikira unyuze kuri Instagram, cyangwa ukanyura mu mwanya wagenewe comment. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. Mwakoze kudukurikira.
naho ubutaha.